zonke izindlela zakhe zilungile sanibonani maswahla mahle nenjalo. Bangani bami isitunge phela ngitela abanye abangani ngaphandle kwenu niyabona so ngingabongicwaya mangena ngifuna ukucoca nani. Sanibonani ngicela abavele bami sanibonani maswahla mahle nenjalo. Ningabongicwaya mani bangani bami mangifuna ukucoca nani isitunge. Kumele ukuthi bavele bamfu bangitshele ukuthi sebakhona sitococa tindzaba zonke izindlela zakhe zilungile. Hayi phela ngitholeleni le recording deal bangani bami nemona anifuni ngibe ngihlabelele. Guys, are you home? Nabinza kangaka nikhona yini? Zonke izindlela zakhe zilungile sona kunjani lungile. Guys, nginestunge ngibongivumela manginestunge ngicoce nani bangani bami. Niyati musi ukuthi umuntu la kakhona khona akunabangani xolile. Hey ma-idols ngiyesaba competition lapha abafuni phela lelivu lethu lele mahwayela lemthiyambisi abafuni lelivu lethu lemahwayela lemthiyambisi. Kunjani bongisa ma-idols? Bulikhuni competition is very high madoda. Angiboni ukuthi lelivu lethu lemthiyambisi bangaluvuma. Buka phela elungile bengisengakacali kahle kahle nasengicalile kuphenduka ngisho ligundvane lelibhace kusilingi esontweni lehle livume tono lehle nilibone lithi kanja lastiki. Ngiyadlala shem ngiyadlala phela mina bengihlabela ka praise team ngisengakawi kuwa bengithandaza elapha emhlaleni asafika bekafika kumathapha mfundisi Vincent Hlatshako ngisesengimike ngiseseyintombi ndlo ngithanda kuceda sikolo nasesikolweni bengikunaki timfo nako kuthiwa yini letimfo tebantu labathandaza kakhulu. Kanje labangani bami lebesithandaza nabo esikolweni kuthiwa yini kepha lempe abantu besikolo abantu abayesontweni ngelunch. Ashada bonke labangani bami labo sekusele thina tingalakade ube ngayibamba nje bathi rest in Christ kukhona man bodile bese kungathi ngiyabonibonisa khona bodile bese ngathi siyazama ngahamba ngaye police college ngakhanza zebamthethe lamasontweni bobabuka labo sisi basesontweni naba laba gcoka tiketi batibekela tulo esiswini bayahlwitha kubobhuti. Na ufika esontweni ngathi umuhlana imfo labakubuka kabi yona
na ufika esompheni ngathi nje ungconywana labo sisi laba labafaka lindondo leseliphelile leseliphela isola leselishaya ngalokwensimbi kwala lesisi kwa laba beka tiketi la tulo esiswini la hlitele mbi yabo vuka ngapha na ufika nje ngathi ungconywana utawubonwa ngilabo bhuti nabo laba babukile bavamisa kuba nenkinga. One day ngidake ngimxoxele, it's just that nje letindzaba tinengi. Ngidake ngimxoxele ukuthi kuhlangana nemuntfu lo wrong noma I don't want to say umuntfu lo wrong. I want to say umuntfu le injongo yakhe ayisiko lokulebonakala ingiko. Yabo, because to be honest guys, ngabe mina angihambanga fast ngalendlela lengasheshe ngahamba ngayo, but then ngabona ukuthi my life was in danger because lo muntu lebengikhuluma naye yathi bese kakhipha tintfo lengati kahle ukuthi shabalala utshele mina lento tintfo leto. Yabo, ngilokunye lokwangenda ngabe sengibona ukuthi ngcono ngihambe because bekasathi angibulala nje shabalala, because lo muntu bese kakhipha netimvo umuntu bona itolo akucocela indvo so yayikhipha yena. Uyabo, ngako ngahamba ngingakakhoni ngisho kwenta international passport, ngakakhoni nje kulungisa timvo letinengi ngalokuthi imphilo yami yaseyisengcupheni. So ungamuva umuntu makasuthi 4th Street nayile bavama kuyinatha umuve athi wena watiyekelela kanti ukhanze ukuthi naye wasifaka sandla kakhulu. So ngalenye ilanga ngidahambe ngimxoxela mangikhanuka ngiyamxoxela ukuthi my life was in danger, bese kubhaleka netimvo lengadiko ukuthi shabalala uyati ukuthi utshele mina. Then ngabona sengila ukuthi yathi kube ngamane ngasheshe ngathi bobani maybe ngiyawuhlala maybe nanyalo ngabe solo ngiyasebenta, who knows. By saying this I'm not saying ngiya regret. No, I don't regret kuthatha lesinqumo lengasithatha because nembeza wami vele bekangasafuni, but ngasheshe I was forced ukuthi ngihambe early because lo muntu lengangikhuluma naye bese kabhala netinto lengibonako ukuthi setitangibambisa setitangibulalisa. So mina kude yati lo muntu indvo langake atidefende ngayo kimi, kude futhi indvo lo muntu lengikhuluma ngaye langake ayisho ngimbone angilenye indvo ngimati kusuka nekuhlala. Bataniyenga nina ngoba niyatsandza nani ukusinata, mina ngeke mina ngimati kusuka nekuhlala. So ngive nje ukuthi uyathi yena kayekelisanga muntu emsebentini njani. Yes, akayelekelisanga muntu, but intento takhe forced me to resign ngalesa sikhatsi lesa because bese ngicala yabo sengimbuda hawu lokhu sokushitoleni lo muntu utobona ukuthi utshele mina, lokhu sokushitoleni lo muntu utobona ukuthi lokhu bekathi ngikhuluma nami itolo. So nje nalokuthi ngibogawula ngibheke nani ngikhiphe information
ngogawulanibheke ubuke. And most of bantfu labe basinika i-information bagcine sebacansuka ngale behavior yalo muntu lokucabanga ngazuthi ingqondo yakho uyifake efrijini le-ice. So mina noma angathini ngimati kusuka nekuhlala, ngiyamati futhi ukuthi ucabanga njani, ngiyamati ngisho abhala emanga, ngisho abhala into lengakake yendeka, ngiyamati ngisho alalisa umkhondo, ngivele ngibone nje nisendeni isilinye ukuthi ngambloka ngivele ngisendelwa abantu, ngivele ngibone nje ukuthi wo lo kasho kanje shothi kunje. So mina kude info la ngayibhala ingishake ngoba ngimati njengeligama lami, lokhu ngihlekile ngimati njengeligama lami. So ngifuna ukuxwayisa nje nalabo labasakhipha i-information labasengakamati ukuthi ngogawulanibheke ngiyawufa ngalenye ilanga nifeke ngishiye kuhlobotele, ngishiye abantu abele ngendzaba yemuntfu lo-selfish. Ngendzaba yemuntfu lo-selfish lowati ukuthi tintfo kumele tivele ngaye. Lo ngathini umuntfu lo bese uba over excited, angikwati noma kuba over excited noma yini, angikwati ngingakubeka ngani lento yakhe, but nje that is the reason leyangenda ngasheshe ngahamba ukuthi bese kacala khipha tintfo lengatiko ukuthi ngitikhulume nashabalala. Lokusho ukuthi ke lo muntu loyo ngeke uzuthi lo muntu loyo uyakucabangela, ngeke uzuthi lo muntu loyo unenhlitiyo yebantfu, ngeke uzuthi lo muntu loyo unenhlitiyo yebantfu. So ngiyaxwayisa nalabo labasakhipha i-information ukuthi lo muntu lona ingqondo yakhe ngathi ihlingambambisi. Liyawuba linye libe slim, liyawuba linye libe slim. Bengeke ngiresign ngingake ngisho international passport, because you cannot tell me ukuthi uhayidile la South Africa. In such that ngalahla ngisho i-ID yami, angikhonanga ngisho kuyenda, because ngase ngibona ukuthi lo muntu lona utongibulalisa. Ngase ngiyabona ukuthi no, ngcono ngihambe. Ngoba khona ke naye dethembiso lakatendako, nase ngimshuthela kwamatamu ngithe baba naku sengibakishile ngiyahamba. Kwaba khona dethembiso lakatendako lakatishoko, and konke lokho solo kukhona kule phone yami lenzana lebengiyisebenzisa. So I'm not bitter, Maswati. I'm not bitter, but ngifundzile solo futhi ngisafundza, nanamuhla ngisafundza. So angathi ukuthi am I making sense yini? Am I making sense? But nje ngeve umuntu athi akiyenga anabaniyenga lemashingweni nalanihleba khona, bathi ukuthi umuntu lo wahambiswa wayekeliswa. Mina ngahambiswa nguye because bese kacala khipha indzaba lengicedza kumtshela to, nakhona ngangendela nabahlonishwa abahluphela bebahluphela alamaswati labekafila nge100. Ilibhuku laseNazarini lalibonwa ngimi, labahlinziwe theater, labandani staff sesingasakhona ngisho offer singasakhona ngisho kwendani, kwakubonwa ngimi lokho, uyabo. So bandisile uthi kukhulunywa ngabani imsisi, uyeva yini kona athi sikhuluma ngani? So ngiloko nje guys ukuthi nangalinye ilanga mzukwana uyochubeka le ngqondo yakhe ingambambisi, aniyenge athi yena kude umuntu athi yena kude umuntu lamiyekelisa kusebenza, mine ngayekela kusebenza ngalokuthi ngasheshe bengivele ndawu resign
because bese ngingakuthanzi lemvulo bese lebeyentiwa isystem. Ngasheshe ngaresigniswa ukuthi bese kafuna kungibulalisa. Ngibe mina ngimtshelile ukuthi bathi wena uhlala la, bathi wena na uyokhipha tindzaba usuka la uye la, bathi wena batakubulala kanje. Do you think a sound person can forget umuntu lonjalo? Do you think a sound person can forget umuntu lonjalo? He cannot. I remember ngimcele imali yokufutha, ngimcele 400. Ngithi ngifuna ngingedele 400. Yabo letintfo latenda lo muntu ngize ngiphume kuye. Watenda kade acwabelana, bekasola tenda ngithi let me ignore. I remember ngimcela 400 ngifuna ukufutha. Wangitshela ukuthi yena so enyanya kungisida mina ngoba mina ngibese ngiyacoca ukuthi yena ungisidile. Come on guys, can you be angry ukuthi ngicocile ukuthi Mufasa ungiphe 400 rand? Can that make you angry? I remember Congress wasithengela tshwala nenyama sihamba nalabanye yabo. Mina guys, lendlela lenhlitiyo yami lengiyo ngiyayenda ibe yimbi nasengifuna, but uma ngabe kusengakafiki ukuthi ngiba kahle nasibuya Congress angisati ukuthi ngacocela abantu ukuthi bani phela usithengele etshwala nenyama le sadla. Angisati sengiphindze ngimcelani sengila sengibuyile uthi ke wena wacoca ukuthi mina ngikuthengele etshwala. Come on guys, come on. Sengingade ngacoca ukuthi bani ungithengele sinkwa, sengingade ngacoca wese uyadibuta. That is where you are able to notice ukuthi lo muntu lona unenhlitiyo lembi. Ngabe yini lelembi kangaka lesuka ikhulunywa ngami le lapho basuke bakhuluma khona lelementa bese yena uyakwata ukuthi ungisidile usite mina yabo. That is where ngabona ukuthi uthole tindzaba crucial, leti crucial. I remember nje ikhona na indzaba yekugcina ngayitshela yena, ngase ngiyitshela lomunye sibali wami lengisonzelene naye. Lo sibali wami kudintfo la ngayati yestruggle. Waphose wangibulala. Wathi wena ucabanga crucial information umuntu uyamsita uyamnika mahala ha. Waphose wangibulala wathi wena utshela mina tindzaba bese utshela nalabanye. Nithi mina hayibo ngeke phela ngimfihlele ezibani mina kude loyo velele ngingamtsheli kona uyabo. So mina this guy and angifuni ayikuthi ngikhulumela ukuthi angizange angacabani naye kude futhi lokusicabanisile naye uyadi nedi nje ngavele ngadecide kwabuya tonke letintfo because kuti washini lengoma kwavele nje ngihleti phasi landlini angizange futhi ngatshelwa ngumuntu, angizange futhi ngakudiscussa nemuntu nekuthi uyabona ngiyaphuma kulo. Kwafika nje la enhlitweni yami ukuthi no, I've had enough. Umuntu umthathe njengabhuti wakho uthukwe beningithuka ebusuku nemini la ngicabange ukuthi nami kukhona le nkudlakho. Ngibe mina ngithethiselwa kuqela 400
kuthiwe mina bese ngiyacoca ukuthi yena ungisitile, then you ask yourself ukuthi nangicocile ukuthi ungisitile, mina I'm grateful vele umuntu makangisitile ungisitile. Naleli comrade lela ngithengela nalicingo nje ngabonga. I'm grateful mina, I'm grateful noma ungangithengela singwa ngiyabonga, because ngiyati ukuthi kusherisha akwendiwa noma ngangibani Maswati, akwendiwa noma ngangibani. Nalaba labathi amnesty maka asacedzile, because amnesty ukusita for 6 months, but then ke khona li comrade lela bese liyangikhulumela wa extenda kancane amnesty. Nasakubhadalele ngoba wangibhadalela le cause ye health and safety lele ngiyendaba leya 3 years, nasakubhadalele amnesty uyabese uyakiyekela so uyadibona. Nalapho ema comrades lamadzala estruggle labe sayangithatha yangirentela leto tinyangana. I'm grateful to them, I'm grateful to them. Bangirentela leto tinyangana labangirentela ngato, nabo angati ukuthi bani wathini kwentekani, but wakwabona ukuthi ugadze ukuthi angithi le business lengiyendako angeke uze ibusiness Maswati kuhle wenda 2.5 ngenyanga yonke. Inyanga tifanani, ngalamanye amalanga uhle wenda imali, ngalamanye amalanga ayifanani. So wakwabona ukuthi uyati ukuthi ubani uyangisita ngerent, bakubhalise ama-emails bakwendise konke. Phela into le formal ukuthi vele bayakurentela, because bekungasiyo umuntu munye bokhanza ukuthi ngase bayihlanganisela, so vele kuyinto le formal. But kuthi ngaleli langa lekumele urentelwe ngalo, uve umuntu akutshele ukuthi hayi ses overstretched, then umuntu lo wadiko ukuthi nje guys he cannot be overstretched over lokwemali kwerent la bekangipha kona. Ubone ukuthi sekunesandla semfene nakhona lapho. That is why khona lo munye bengikhuluma naye ngamtshela ngathi le mvo yala ku struggle yemanga ibhlungu, ngoma kufika umuntu akhulume ngawe athi bani uthide ba avela kwati umuntu athathe ama decisions angakakutsheli ngisho ukutshela, yabo. But Maswati, I don't want to lie. God akakangilahli. That is why when I wake up I pray. That is why when I eat I pray, because uNkulunkulu noma bangawa labanye endleleni, bawiswe ngemanga, bawiswe tinhlitiyo letimbi dalabanye, but uNkulunkulu uyabavusa labanye. Nginabo sisi la, nginabo bhuti lengithi nangithi ebani ngiphelelwe irololo asende 500 yebani, bantfu labakhulula, bantfu labakhulula ukuthi cece noma ngabe kunjani, noma ngabe kunjani, noma ngabe kunjani. Nabo skoni labo skoni top banenge ngize ngibacetse bantfu lengithi nangithi nginenkinga lengikuthi lwakhelwe kufuneka kwekuthi bavele uyivipota ka e-wallet. uNkulunkulu uyabavusa bantfu, ubavusa futhi even more. Yati ukuthi ngesikhathi bangitshela laba bathi seba overstretched abasakhona ukungibhadalela irent, cabanga bakutshele ngelilanga le kuthi kumele kubhadalwe irent, wena uvele phela umuntu mangabe utomiyekela kufuna umtshele at least nakuqala inyanga ukuthi ebabe this month dibonele ukuthi wenda njalo. Niyati ukuthi angizange ngeva buhlungu, because le live lengalela khuluma nami nangiyekela kusebentela uhulumende webagcilati ngiyalati, and solo lingethwele nanamuhla nalo, solo lingethwele ngewela imifula nemifudlana ngibambelele kulelo live, ngabona ukuthi umuntu wasemhlabeni uyajika, ngabona ngafunza
umuntu lomsevile wamtshela athi lapha ungayi lapha bekaya khona wamtshela athi lapha kunengwenya uthi nakajika likona athi akukhohle ngabona ngathi nje uNkulunkulu angisiye umuntu lokholwako kakhulu ngiyaya nje sontweni ukuthi ngilungiselela umphefumulo ukuthi ngoba kuthiwa lena siyawungena ngemusa uthi umane nami inkosi yelizulu ingihawukeli but ngabona ukuthi uNkulunkulu kukhona la ngifundisa kona ngiko ngithi angizange ngakwada nalabo nabathi nje bayangidamba inyama ngaleyo month end labangidambanga angizange ngakwada ngavele ngathi anyways vele bese ngibenda boNkulunkulu bami vele bese ngibenda boNkulunkulu bami bese ngicabanga ukuthi ngiphefumula ngoba kuthanza bona ngathi anyway God is trying to teach me something akwendeki imali yerent ngiswele and futhi ngiyabala ukuthi mina uNkulunkulu uyangipha imali yonke lele ngiyidingako yaleyo nyanga ngimale ngidlabhadise nje mina yonke le ngiyidingako because nase ngibala month end ngiyabala ukuthi ngithola imali lengaka uNkulunkulu bekade ukuthi le mali le kumele ngende ini uyabona so nje maswati angadi noma I'm making sense but nje ngifuna ukunitshela ukuthi kukhona umuntu lo ngiyalile wathi lo muntu umiyekele lo but ngiva ngathi you deserve to know the truth and nalabanye bemaphepha bafuna ukunginterviewa so ngiyababalekela I am not yet ready to talk about lendlule angadi maybe kumbe ngiyakwenye isithole strength kubo 3 years to come ngetfuka maswati ngetfuka ukuthi kanti umuntu njani umuntu uyalibalekela liqiniso umuntu alibalekele aguquka umuntu abe imonster aphandle kwesono noma ngabe kunesono ngisile sono langeka kubute sona nitini isikhuluma abe lokaqhubeka kumunya ingadi akuyuza wena umkhuphula uthola crucial information but abe nesibinzi sekuthi wena uxoxile ukuthi ngikuphe 400 what is 400 rand I am not bitter but nje ngizama ukunitshela maswati I'm trying to tell you ukuthi angavuki lelihlitiyo yathi ngci kwathatha sikhatsi so letinto tipakshelana adenda I resigned because bese kacala ukubhala tinto letitshelwa ngishabalala tinto la ngitshele toni itolo shabalala then I had to go because bebatangibulala so if yena nakalele abheke etulu atitshele ukuthi yena ukuthi umuntu lamiyekelisa umsebenzi unemanga yes bengidawu resign but not that time because I feel ngabe ngiyati nyalo ngabe information incumbi nayo because ngabe ngiyayithola because mina bengithola inhlitiyo yamswati because shabalala bekakhuluma namswati bebathi bangapota lalabanye sale naye bekamethemba kakhulu so bengithola inhlitiyo his plans bengwatfola mina ngwabambe ngetaki uyabona but ke ang regret ngithi nje konke kunesikhatsi sawo and I'm proud of what I did noma ngabe wena ungakubona ngazuthi ngamuva nje nangibabe webuso lobudeformed labathi uma ngusibusiso nangwakangqamphala lolunga lephudemo lohlala ngala kubomphumala athi mina ngangena kuba ngumanyofu you can call me names mina I'm proud of what I did because mina le struggle labese basiphushe for 40 years mina ngafike ngasiphusha 10 years ahead ngaloko lengakwe angidzingi kutshelwa ngumuntu I know angidzingi kutshelwa ngumuntu
because bantu balamhlabeni abanamaqiniso. Angidzingi ukutshela ngumuntu. Mina the decision that I took lele ngakwenda kurecorda shabalala lo inhlitiyo yamswati lokhuluma ingcondvo yamswati. Uthe maswati abone ukuthi mswati ucabangani ngawo. Ngasiphusha mina le struggle 10 years ahead. I know angidzingi kuva ngemuntu. Ungakukhuluma wena ngale ngcondvo yakho lencane uqabanga ngazuthi ingqondo yakho uqabangele ephepheni le-ice. Mina I know. So angeke nje akungendile utho mina kungitshela ukuthi ngangena ngani. Wena nje asesikhulume nje reality. Wena ucabanga nje umpipo washabalala umlona 7 uyavuka. Kuthi ungazi ungethuke nje uthi ngadliwa ngishabalala. Uyavuka umpipo washabalala na ubuka nje wena ukuthi ungazi ungethuke ngoba kumbe wayamisa bekayamisile kungakavuki. Bese unto ngethuka uthi hayi guys nenda kakhulu. Akungendile utho. Ngiko nje nalo baba kancamphana webuso lobudeformed ngathiwa lo wamtshela ukuthi ngingene ngekwamanyovu. Ngiyamati ke ukuthi ungumngani waloya. Azange nje azange angendele utho. Ngisho nangebuso lobungathi sigulumba lesimonqokile. Akuzange nje kungende noma kungasho bani. Akungendile utho lo. Akungendile utho. And futhi mina akungihlazi nenda tintfo leti worse. Nenda tintfo leti worse. Labanye benzene bantwana labangasiba lelo khaya. Labanye bashadile balala nebafelokati basenzaweni becaba fathi babo ngetulo. Ngoba mina ngenda nje indvo ngadecide ukusherisha nani. Saneva ngathi ngisono kakhulu. Bengifuna kuthula bengingathula phela. So ingcondvo yami bese ivele ready kuthi niyawuhamba ningetfuke ngako. Ingcondvo yami bese ivele ready kuthi niyawuhamba ningetfuke and akungishake maswata kithi. Angiva lutho nje kwashona ngibabelo uthi umjolo wona ke ukuthi angiwufuni nje angiva lutho ngisho lokuncane. Yabo mina into lengivisa buhlungu kubetraywa ngumuntu bengimthemba. Ngiyabonga bethulisile, ngiyabonga ebhutwami ukuthi ungangibita ngani no nale training ya government waseSwatini yangisita. Amaphoyisa niya train ukuthi how to react ngetikhathi te provocation. Hayi lokuthi nanginitfuka la back ngisuka nje nginidiscipline anginilayela athi tinhlamba atikhishelwa mali atithengiswa tinhlamba. So uyathi kude maswata kithi kude indvo longathi uyayikhuluma mina ingithinze stibhili because naso ucabanga nje ngivele ngibuka nje hawu kwesilima lokho wena nje na ubuka shabalala nje uyavukela unempipi nje shabalala lo mako nje wena ukuthi ungazi uvukela icolo libhlungu ukuthi bowusebenta busuku bonke. Angindzawo ogcebile ngiyafika dali wami. Ngiyafika ngiseta ugeza ngikhiphe na makeup ngikhiphe nale tinwele la nhloko. Angindzawo. Anginamali manigcebile ufuna kungikhipha out. Ngiyadlala guys ikhwala ngiyakhona kusasa. Manje angifuni kuhamba ngidiniwe. Ngifuna kuhamba ngifresh. So ngiloko nje bengifuna kunixoxela ukuthi maybe I will get strength. I've been approached by ama-journalist lamaningi angibuta athi kwenteka. Kude futhi awumangala ukuthi naye nje uyati. La khona la kalele khona abheke etulo. Ukuthi angizange ngacabana naye but ngavuka ekseni ngabuka le timvo letisolo tenteka ngatibuka ngathi hayi
wathi lona uyanya yathi lona uyanginyela ngaphumisa kwemka emthoya tabo.Ubuye ngamblock everywhere. It's either une fake account or utshelwa ngentinyo kamakhanda khanda. Utshelwa ngentinyo kamakhanda khanda. Noma utshelwa ngileli parade lakhe laliqhazana. I've got a lot. And noma ningangibulala sekukhona lengibanikile ngalelanga ngifa bayawuzala bakhipha nje bathi so now usheshe ungibulala ubowati ukuthi wendela ukuthi letinto takho kusheshe. I've got a lot. I've got a recording. Angigcinanga phela ngashabalala ku recorder mina. Angigcinanga ngashabalala ku record. I've got a lot. But ikhwale sengibanikile lengibethembako. Noma ungafika la ungibulala ngiyoze ngikutshele ukuthi bobani ngiyothi nje bulala mina wena but kusasa tabe kukhulu nakhona umuntu ngoba nangidakubona nami ngidasigalela. I've got a lot. It's just that I'm not ready to talk about. I think lemvo yang draina inhlitiyo yami yenyela. I'm not ready. So nje ngithena down my interviews ngithena in because I'm not ready. Some of tinto letendeka ngoMaswati yathi tiyafika tikucobe ungakhoni ngisho ukukhuluma ngato. Tikucobe ungakhoni ngisho ukukhuluma ngato. Angisho Maswati ukuthi bengigadzeni. But he was the last person uthi abafuni bati bantfu uthi ungisitile ngibuya naye mina. So Maswati ngiko ngihlale ngithi you are not ready kuthatha leave. You are not ready. Nani kwanana nani you are not ready. Kuthi nilide nihole bantfu because nangabe usesengumuntu unga-appreciate. Kukhona imphilo ngiyifundzile mina ngibaba wakasimelana fine vele besicabana kube lukhuni pass but kukhona imphilo ngiyifundzile kuyo. Yathi ngifunze ukuthi lo babeloya kulesikhashana lesincane lengimati ngaso. Nakulesikhashana lesincane lesike sangavani ngaso. Nalokho sengibuyile nyalo sezivana. Mina ke Maswati angikhulumela ikuthanda mina ngikhulumela uNkulunkulu. You cannot just wake up ekseni uthi lo yababelo yakhona la kwende ko. Ngeke man angeke. Ngihlale ngithi bengikhuluma ngaye namuhla ku Bishop Ngambula. Ngithi uyabona lo muntu loya ngeke man angamana kwende indirect but angeke nje kuthi watana naye niyacoca naye niyasebenzisana uvuke ekseni uthi ukunyanyise nalapho kwendeke liphutha khona uyabuya explain. Nalapho wena ucabanga ukuthi hayi mnguni ke lokho angikakuthandi uyabuya explain. So nalaba menyanyako ayimane niyamenyanya kunabathakathi la ku struggle angaba nawe ma weakness akhe kude umuntu lo perfect but kude indvo longabuya uyiphathe ngesandla ubuye uthi yati bani unginyanyisela uphinze uthi na umtshela lo mvu loya uloyal man uloyal phela kwemuntu lengimbonako uhlekani wena Swazi wena nakubloka wena hloko liphop si serious la uyahleka. So lana tigcwele tinyoka la tigcwele indvodza mina ngisebenze closely nabo labami
ngiyangive nje lomunye akucumbile athi wente nemuntu tintfo bese I will never ever mina ngikhulume timfihlo te-struggle. I will never, noma ngingakhutshwa ngibani, loko ngiyakufunga maswati akithi ngingakufela. I will never ngikhulume timfihlo. Lokwalona akusiyo imfihlo ye-struggle kwakhe nje, kudzelela kwakhe nje, udzelela nje kwakhe, akusiyo ukuthi timfihlo te-struggle, no. So and lokunye, I was talking to one Pudemo member ku-inbox, sikhuluma ngalama post angathi yena ngimendani bani ba. Ngithi but wabese uyabona lelunga laseliyaxolisa. Ngithi mina nathi nina niyangimangalisa. Kuthi nina this person nakumele akubhale ngepudemo, nakumele abhidlite ipudemo, uvela abhale ngaleso sikhathi akhiphe story. Akwendeka nicabangele anibude, akwendeka nibude nikwata senqata senikhipha statement zeniclarify usuka sabhalile. Akwendeka nicabangela nibude ukuthi lokhu ngikukhiphe yini. But nina nase umuntu sekathi uyehla uba kule level yakhe yekudzelela la kiyo, seniyam attack. Laxolisa lelungu, laxolisa. And ngiyababona labanengi kaPhudemo bangivunzile, ngiyababona lebangikhulumisa bangivunzile. Hey, lalelani la, kumbe namhla ngidawufa. Mina ngashiya abatali bami labangilethe emhlabeni, ngashiya abantu abakethu lengitalwa nabo, ngabashiya ekhaya. Angeke ke mina ngidophathwa kabi ukuthi angikhulunyiswa nguwe. Mina babu wami, I think ngagcina ukukhuluma naye nakushona ebhuti wami ngimlilela. Babu wami lo ngitalako, hayi ukuthi angimthandi, ngiyamthanda ngiyamkhumbula. Makwami lo ngitalako kuyendeka ngibhalele la ka WhatsApp la ngithathe emalanga kumphendvula. Nginalenye inhlitiyo, nginalenye ingcondvo. Cishe lesikhuluma nabo frequently ngilaba mfa bakithi lengitalwa nabo, ngikhuluma nabo, but nabo nothi kangako. So angeke mina bese ngiphatheka kabi ukuthi ngiphuthwe sigegeva lengisithole nje la titaladini tekuhlupheka tana struggle lesikiso semaswati. Khohlwani ubotitshela nje ukuthi noma ungathi angisakhomenti kuma-post akhe angisenjanja. Hey, mina ngashiya abatali bami, niyangiva yini? Ngashiya abatali bami, ngabamba ingadi yami lengayilethe emhlabeni ngiyokuphela lithemba lami lengahamba nalo. So you cannot tell me batali bami lokungeva ukuthi namuhla ukuthi ngifile la ngiyibole kumele babone ukuthi bayithathani bayibhicanani. Wena nongeke uzungiside ngalutho, udindvo longangitshela yona mina. Na ukhuluma uhleka nami ngiyahleka. Naso usuzwe ingqobotho nami ngisuka ingqobotho, phela mina ngincengi lutho. Angincengi next. So ungabothi na uhleda ubhodla indlala nje nenhlupheko lesigciladwa ngayo tinkundla ucabange ukuthi mina uyangilaya. Ngilayeki mina. Angilayeki. Mina lendlela lengiyo ngingahlala endlini lenkulu ku-big house na 10 webantfu la khathe endlini ngingabakhulumisi bonke. I don't mind. That is how I am. So ungatitsheli nje wena ukutshela ukuthi mina uyangilaya mfane bandla. Anginamsebenzi mina anginamsebenzi. Mina bantu lenginelivelo nabo bantu laba oppressed, bantu labacindzetelekile, bantu labahluphekayo. Namaswati la voiceless lete ngisho umuthe esibhedlela. Wena ngoba uditshela ukuthi usati sasempumalanga. Khohlwa. Busisiwe wagogo ke negogo amongethathi ngibusisiwe akanamsebenzi nawo. So ngiloko nje bengithi namuhla ngimcocele bangani bami. Bengithi namuhla angimcocele.
ukuthi mfasi bengithi namuhla anginicocele bangani bami ukuthi ungeva umuntu nangalinye ilanga lo mlomdzala bengikhuluma naye last week wangiyala wathi hayi man entfo yeni yekulwa kukhona ukuthi umuntu lodzelelako ufuna uhle wehla uya ku level yakhe thibo mangolola balwi lana ka Facebook ngumuntu lonenhlitiyo yalento lesiyifunako umuntu longamvela ukuthi yathi angifuni but lolo sombonile ukuthi hayi lona uyanya man hayi man hayi loyo fuseki man utetizathu tekuqhubeka lo muntu loyo kuba utotitshela ukuthi uyamhlonipha mina ngiyangcwabana kuphila uvele nje unga exist even lami noma ngingakubona ngeke ngikubingelele futhi kufanele ukuthi ngibona sipho noma ngingakhanza uhleti nebantu labangithu ngiyawufika ngithi sawubona president Makhanya na mfundisi Mpendulo ngishiyele ngebeleni because even lami ngiyabulalana anginalutho ngiliphuye I lost everything angina next ne-pension bangichaza bathi anginika after 40 sengina 45 years cabanga nyalo ngina 37 19 July 1987 sukuna ngakhe ngiyofika nini 45 but ke nako vele ngumthetho wakahulumende nothi ukuthi yinvo ukuthi bayenda kimi yini no abazange bayenda kimi vele umthetho wakahulumende uthi bomido nje lesa redesigna nabo mido wayithola because bekase serve less than 10 years yena emaphoyiseni kahulumende waze waseva more than 10 years awusaqualify ukuthi bakubalele imali so uthola inakulabathi vele kufana nokuthi so retire so uvele uyithola kubo 45 years le mali akusiko ukuthi bakwenda kimi I've got nothing lokungihletla angina nuts but akusho ukuthi kumele ngihambe ngitselelwa nje mahlala nje ngeke I've got nothing nami nje nginacebile nje nalwakhela nato tintfo lenginato anginalutho kangangokuba noma ngingafa nangahulumende angadecide ukuthi akafuni ukunginika lo 30,000 wami lebe ngimcontributor wemingcwabo sengingasitwa nje ngimaswati laphilako angina nuts but akusho ukuthi kumele ngivume ukudzelelwa ngumuntu ngeke ngize ngikuvume lokho maswadakithi so bengithi nje namuhla anginitshele liqiniso nginicocele mahala not ukuthi laba lebangifuna kungi-interviewa ngide strength angadala ukuthi nakufute ngikhuluma ngifute ngiqalephi ngigcinephi yabo futhi angifuni nalokuthi kube ngazuthi ngisemkhambathini thita angikho emkhambathini thita angikho nje ukuthi umbonile nje nalomunye asabhiza nginike i-attitude aphethe ku-comment inyongo la lebezisolo zivala ngagcine ngiyabhlokana phela vele ngambloka ngoba wakwangibuta ukuthi bathona sowuhamba sowubuyele bomagawugawu sowenjani ngathi hayi ukuthi ngibuyele kubobani ngisebenzisana nabo bonke bantfu lengibona ngazuthi banale nhlitiyo lenginayo le emehlo abo affixed kuleli live leluthu nelibisi lesikilo hayi ukuthi sihamba nje nendayikazana ihlibuka yabona nje umlongo umthakathi indayikazana ihlibuka ukuthi hawu bolinzi bacabanga ukuthi batasiphatha ngeke basiphathe kusho bani ukuthi wena utasiphatha wena kusho bani indayikazana enzini ukuthi wena utasiphatha shothi yonke lama effort labantu labafile konke lese sikwendile sendele wena hayi nine hayi ukuthatha phi kuba nesibinzi sekuthi bobani ngeke baze basiphathe bobani batasiphatha ungubani wena ungubani angabe kini uyinkosana
akwendiwe imihlangano ungekho. Not like it. Not like it. Not like it. So mina liqiniso ngidanitshela. And I'm ready for anything. Because kunebantfu labacabanga ukuthi kungako nje bantfu incumbi bayasaba la ku struggle bayasaba ngoba bacabanga ukuthi bani ubatela. Hey kuthi umlodo enifihlo la. Kuthi umlodo enifihlo takhe la nangabe kumele sikuvete usibuni sakho na udla umuntu sakuveta. Kuthi umlodo enifihlo. You cannot run away la from emaqiniso ubhizi uthi usabathi utakuhlaza mina vele ngikuthi anginahlazo. I man up for info lengiyendile. Kungako noma ngingithiwa ngashabalala ngoba mina ngiyadathi lo chabalala ukuthi into la ngentayo na shabalala kavukele ugugile. People wakhe awuvuki. Ngeke nje uthi utawuthi ngithukile ungitshethe ngadliwa ngishabalala. Akusinhlamba kimi le. Njethi ku struggle ngangena ngemanyofu lingise nangibabelo nebuso lokungathi isigulu umbali spotokile wakangcamphala wangikhulumele inyongo yakhe. Unebuso lo deformed. Cabanga ukuthi mina ngiyangena. Ngene lapho mina. Ngene lapho mina. Ngiloko nje maswada kithi. Ngiloko nje. Ngiyaphila sibali kunjani. Ngiloko nje bengifuna ukunicacisela kona ukuthi maybe one day I will get strength and talk about these things. It's a lot. Kulo 2 years ngiyekele kusebenza kunengile ngikufunzile. Njengoba nje ngibhala incwadi yami. Nayo le ncwadi vele ngathi kufuna ibe ngange dictionary. Nangisikoni wami shem Toby. It's a lot. It's a lot. I've learned maswati. Such that mina noma ngakubona ugcoke thayu uhlabela uzukhale angeke uzungitsinze nangikwathi ukuthi uyindayikazana uyingwenya ngeke noma ungabhalani ngeke mina uzungitsinze as long as ngiwate emaqiniso ngibambelele kiwo. I'm not going to be shaken. I am not going to be shaken. I am not today. Not ever. Angisiwe kudlala ngiyalunga nje mabomu because ngatrainwa kuba flexible. Ngiyekele nje ugibele tukwami ungcova but ubambe ngingafiki lendvo lethi ngingafiki lendvo lethi ngimangele ngicela kulabanye bantfu lenye organization funding yasho cha story sakho ngathi bekuhlangene ama international journalists kuphela basho cha story sakho siyasati sasibona bavele bangifanda bangisida. Uyabona ukuthi bowuhleti nabo hodoba ubuse lineini labo hodoba labangabona ukuthi wena you deserve lusito. Nangabe ema journalist inhlangano yemhlaba yema journalist yasathi story sami ukuthi kunemuntu longiqece longimi lo wabaleka nemntwana wakhe. Uthini iyasimelana asengibloga iyasimelana ubita abantu ngetilima la zakiwe mfana akuzake baphela la kimi. Sengibloge mangabe kunema organizations emhlaba lati ngawe but kunendayikazana leyakhona kungakuceleli lisito because akacabanga ukuthi wena kumele usitakala.
naso utiphendlela indlela uticelela lisito bathi no thina siyati ngawe safunza ngawe sa-acknowledge emhlanganweni kuphi we are helping you. 2 years later le umuntu yena labe bamsita but wehluleka ukuthi nginana i-whistleblower le yangisita yangitshela tindzaba such that angizange ngamenda ngisho i-reference ngafaka nje labanye abantu because ngiyamati ukuthi unenhlanga bese nithi nina nisitawuvuma thina nani bathakathi kanje thina sitawuvuma niphathe uhulumende nani ngeke nibathakathi kude abantu abangaphila phaseni nathi sidanitshela iqiniso nebo nithi nanicunjiwe nikhulume manga nithi thina nje umsebenzi wethu kucleaner asinenzaba ukuthi kuphekwani unemanga hlithi yakho yimbi nemanyeva ineligagane nemanga awuye ngalaba abangakwati labalibala mhlihlitheka abalandzeli bakho bekutsheka thina bocebile ngeke uzusiye because mina ngiphume ngingaqabani nawe ngiphume ngingaqazange ukuthi kumbe kwaba khona ukuthi khwale sakubanga futhi kude ngiyaphinza kude nedi nje kwavele kwadlala lelifilimu ngatibuta sikepha lana emtukulu walo mageje endlini lembo uyini lento loyihlalelela yini wendani vele wendani ngaphuma ngathi ngiyabuya ngangavali neminyango ngashiya nje angikhulumela ukuthi ngithenge emehlo. I'm just telling you my truth. I'm telling you my truth. Kukuwe ukuthi wena utalipenda njani, ucomment njani, uqabangeni ngalo. I'm telling you my truth. I'm telling you my truth. I'm telling you my path lengihambile. Netinto lengihlangene nato. Nema reasons ukuthi ngithathe leto dinqumo lengithethe. That is me. Kude lo munye umuntu lo ngakutshela ngcono. Ungevuma baqunjiwe nje lesikhuhlu semasenze akhulume manyala. Mina kude umuntu lo ngakutshela ngami better than me. So ngiloko nje maswata kithi bengifuna ukunixoxela kona. Sikoni ngiyabonga shema mkhula wami. Ngiyabonga. Ngiloko semcadzile ngathi noma ninemibuto. Besixoxa nje bangani bami nginicocela. Angathi noma labamaphepha labatawendani labatawufuna ukubhala noma bomangololo noma bobani labatawufuna kuyitwista lenkulumo ibe ngilokufunwa dibuntabo angenelani. But I'm just telling you my truth. I'm telling you my truth. Once again ngiyabonga amacustomer ami. Ngiyabonga amaswati ukungisupport. Ngiyabonga ukungisupport ma product ami. Ngiyabonga ukungisupport. So mina emaswati nyalo yangibala ngikhona khona. Sengibonile ukuthi lo unje nakungathiwa nyalo nje kuthiwa sithiwa fule siyaqithwa siyahamba. Ngiyati ukuthi kunebantu lenginoma ngingadzabukelwa lishule isendleleni ngengisime ngisho kuyi. Sengiyati ukuthi lo unje angeke ungithuse noma ungatendisa ubhala indvolo ongasi akungithusi. Bavele basina bangisendela ngithi angiyekele wena ngalo. Ayikho lento yakhe. So kukuwe ukuthi what are you going to do with my truth? But noma ungangivuse ebusuku nga2 I will always tell you my truth. My truth. I will always tell you my truth.
kukuwe ukuthi wendani ngalo, kukuwe ukuthi ulitwista wendani. I will always tell you my truth. Labafuna kuhlala batawuhlala, labafuna kuphuma baphume, bangeni bantfu endleleni. So lokuvulekile la, you block, delete and unfollow. Awuqunusi la uphethe kwenda nayinyoka labathi libululu la timeline yami ungadadi ukuthi ufunani. And there is one thing lengiyibonile ngebantfu labanyanya umuntu. Bayakuyekela nje mawenda tintfo letinhle, mawukhuluma tintfo utayibona imbuli mahashane la nga ubhuqa. Ngoba kuyendeka ubhuqe kunuke wonke lo Facebook njenganamuhla. Utababona wena sebakubholela umkhomba lo ngangana iSamsung yami lengayiphiwa ngumuntu waNkulunkulu. Sebakuyala ukuyekela lo muntu akuyekele kuthi ngalelanga ubhuqa imbuli mahashana isukuma into yokuhasha. I believe ukuthi mangabe ukahle nami, we are in good standing. Nangabe ukahle nami, nangabe you are in good standing, uyongitshela ngisho kwendeke noma ngangikhulume umsheko, noma ngabe futhi ngikhulume lokuhle. But letingwenya timbuli masha letihlalela kukumela ukuthi ubhuqe bese beva bayakhuluma nemlomo lotshekile bokhekhe nje behlulwa ifame. Hayi wena ngihlulwa ifame, ngibekwe ngubani kule fame, kule fame? Nangabe ucabanga ukuthi ngikufame, mina ngikho kufame. Ngibekwe ngubani kule fame? Nangabe ucabanga ukuthi maybe ngiyo, mina ngikho fame. Ngicebile nje ngibusisiwe ngwakashongwe ngimakwalwakhelwe. I'm living my life. Ngihambela kulane yami. Kukuwe ukuthi kule ndlela lengiphila ngayo nendlela ngenda ngayo tintfo wena uqabanga ukuthi ngifamous yini. Kukuwe kwakhona emajazi akho ungangifaki mina. Keep your opinions about me to yourselves. Abuyi la utongibhaya ngoba mina ngidakwetfuka. Kami netinhlamba ngidithenga. Angidithenga isitolo semandiya tinhlamba kuhlala pla. Kukimi nje ngikhanika ukubita ngayiphi. Angiyemndiyeni mina esiphaza ngiyothenga inhlamba. Keeping your scent. So keep your opinions to yourself. Kuloko lokuqabanga ngami. Mina ngavelana nemaswati labeka qinzelekile kubeni ngive ukuthi sicile because nami bengingacabanga ukuthi inkosi yonke le ndawo letinto leti. So ngetfuka kwanana nami. But bengisatinisele ngikuchubeka ngihlala but I could not, because lo muntu lengangisebenta naye akamcabangeli lo munye umuntu. Ngidawukhuluma nje ngana i-audio ya Melissa waka Times interviewer Dr. Mkhulu. Khuluma naye kahle. Ngithi ngiyacela lokhu nalokho asikhatheni kuprotector Melissa. Khipha njengoba kunjalo umveko lo nasashayelwa imshayele nongakasanibambi mjakalazi akasabambeka ngakhipha nje indzaba uphinza umthole. Kuthi lo munye usengotini noma lo munye ukuphi akangeni lapho. Akangeni lapho. So nje maswati akithi awubayoniyenga endichubekani baniyenge nihlinhlitheke. Niyawuhambe nibone nani. Niyawuhambe nikubone nani. We are praying ukuthi nisheshe nikubone. Ngaze nihlale bo 2 years nize niphume senine dictionary njengathi. We are praying ukuthi kusheshe nikubone. Then ngase ngiyacabanga nje sengikhumbule emuva. Uthi hayi man. Phela naye lona nasunaka na ukhumbula kahle.
indzaba yasuswa nguVictor kufa kwaVictor Gamete kuthi Victor Gamete bekafuna kubulala inkosi. Atitshela ukuthi yena maka expose Victor inkosi tabe siyamthanda ibanga kuye kwangendeki njalo. So mina ngeka uzungitshele next. Nangabe sothile ku struggle singena ngetibuni kubaba manyofu. Nathi singakutshela one by one ukuthi nawe phela ungene kanjani. So ningahlanyela kimi. Ali nje uhlanyele kimi. Qali thina siyathi ukuthi lokhu kwasuka kanjani lokhu kwasuka kanjani. So ngasiye ngabe staff ukuthi kwakunje. Cannot tell. You're not going to tell me anything. So akungemiwa la emnyango abaphuma kubaphume labangekhathi bahlale phansi bangagibele etukwa labanye ikanjalo nje le. This is my truth. Noma so ungevani lokunye, maybe I will not come back to dispute or ukuphendvula lokho lokunye. At least today I've told you guys my truth. At least you know my truth. I am happy. Noma lo munye sekangabhalani, I'm not going to interrupt. Angitati, but angisho ukuthi umfu bese uyangicela teachers ngeke ngimphendvule. But angitati, I don't think I will ever entertain anything because I've told you guys my truth. So I think ngiyalo sihamba kanye kanye. Ngikhuluma ngaze ngabulawa inhloko. Sengigeza madoda ngidle yogurt yami ngilala. Ngiyabonga Siviwe Mhlanga. Nawe umuhle siswami. Ngiyabonga. Manini guys, why nithi ngimuhle? Yathi mina ekhathi ngiseliphoyisa. But manini yathi ekhathi ngiseliphoyisa bebangangisomi kangaka. Yathi nyalo sebangisoma kakhulu. Shothi vele lokho uniform omangubelo lokubangelana sicwaco. Inako ngathi nje ulihashi lelambile vele bafanele nebantfu kungasiboni ukuthi sibahle. Hayi mani. Hayi le uniform le ngathi nje yathweswa inhlupheko. Abakuboni ngisho ukubona, excuse me ngasema. Abakuboni ngisho ukubona nje kule uniform le. Hayi nyalo bangisoma kakhulu ebonini. Yathi guys, hayi angiboni ukuthi ukhona mlamhlabeni losonywa njengami. Nikhona? Yey. Yathi mina nangake ngibabale nje ngithi namhla ngikhunyiswe ngibangaka. Hayi nine man. Hi guys. Hi. Khathi ngiliphoyisa bebangangisomi kangaka man. Ayivele le uniform le ibangelana sigcwagcwa man. Hayi, abanga nje guys. Uthi uholile ubebede ngisho 20 rand. Laba bahola mhla ka 17 emaphoyiseni makufika mhla. Yathi ngike ngacabanga ukuthi yathi uhulumende kube semaneke. Nangabe akakhoni. Phela uhulumende unayo imali. Mangabe akakhoni namaphoyisa kwangetela le mali. Kube at least imane laba lasebangene ngenhloko tikwenidini bayabaconsideratela le tikwenedi. Bese bakho umthetho mbamba lokucinile ngisho top order ngisho kuphi uthi awuyithathi imali kwengcela. Kube mane kukanjalo yabo. Angiyabavela shem labangani bami. Phela lokuphoyisa sola kuphela. Khona lo munye trooper wami bekangibhalela nje athi hayi trooper siyakukhumbula. Yathi ngijabulile ngathi shem trooper. Ngiyajabula ukuthi niyangikhumbula lengatraina nabo. Yabo. So ngiyafisa ngathi uhulumende shema ngayibuka lenhlala kahle emaphoyisa yathi ngiyafisa. Kwangazuthi noma ke le mali akasabaniki manje nje baba clearisha ile tikwenede. Uyathi ukuthi ukhanze ukuthi kuthethiswa labantu nje kude lapho umnanzi khona. Ungajabuliswa yini nje efridgini ushiye
ipelepele nemanti. Ungajabuliswa yini? Ngiyabathanza mani labanga. And kulamalanga shem ngifuna ukuqala emanga ngazi ukuthi seba improvile shem. Ngathi sebayabuya. Sebayatikhumbula tifungo tabo. Uyababona shem sebasebenta shem bangani bami. Awutate. Ngiyabavela shem umenda sekabacabangela. Yathi ngisho imbongolo uthwala ngayo umthwalo uyisebenzisa kabuhlungu. Uyayondla inathi semanti. Sebangenile phela etikwenedini, sebasaholutho. Sekude nje ukuthi ungamane babagiyeleke uhulumende baba-consolidate because abantu futhi sebenza itembuso. Vele umsebenzi wabo usecure. Uyabo? Hawu, sono lesi Nkosi yami. Sono tate. Sengiyabavela shem labangani bami. Sebagcoke ama-jacking ladzabukile. Sono shem. Phela bhuti wami nongilama kuka-traffic. Shem. But we are hoping shem ukuthi batabanaka. Angikhulumi ke nabalaba gadza le makhosikatini Nkosi yami. Bantfu bebantfu. Ungene kusela utati nekuthiwa ubuya nini. Mina benginawo ama-connection ami ngekuthi vele bengwarabhe ema-shoulders nabo makhulubasi. But lokho kuyale makhosikatini bengingaqeli ngisho ngilele bengathi sibangangixosha ekuseni. Ngese ngikhole ukuba sidzandzane semuntu mina. Hawu ngeke. Bengibona le gymini ngamanzini nasegymini lenkhosikati. Gathi angishiye mthoyi. Sengimake mathebula into lathethisana yona. Unemalanga akhe nje kuvuka kabi make mathebula. Ngingambona phela nini la nithi walunga niyamati kahle. Make mathebula ukuthi uyingcalamba kwani unelunya kwani unyanya abantu bakwani. Bakhona labo make labakahle. Bomake mbikiza. Make mbikiza ungcono shem. Lekakhe ukhaza hambana emhlambi webantfu. Niva buhlungu nje shem ukuthi uyagula. Ngimbone ngathi bekahamba nge-wheelchair emandvule. Ukhanza kugcwelela isaphu lebantfu uyatiphilela shem lo make lo. Lamathebula. Awumati ukuthi namuhla uyabanza noma uyashisa akutshele kahle nanisuka athi ke namuhla umvulela izivalo. Cabanga kunemithetho ethi vele labantu bavulela izivalo but yena lo make lona makalele kabi. Uyawagcilata emaphoyisa lo make lo. Uyawagcilata abantu abamgadzako bonke nje namawada nemasotsha. Abantu bayasha. Akubite ngesidzandzane wena ngitsiteni. Cabanga. Sekunabo make mahlangu, bomake ntentezi. Make mahlangu ngekakhe uyaphakelana nanigadze khona. Uyaphakelana. Bakhona bomake labaphilako phela. Lunye lokunye kwemazandayi. Akutseleli. Ngavele ngabona ukuthi hayi nebangangixosha ekuseni lapha. Bangangixosha ekuseni. Abomake shem bakhona labaphilako. Namake lomncane lamashwama naye bathi uyaphila. Laba ke basebenza khona. The rest titakuhlole. Hey. Baba yini bangani bami. Sesincokolile. Nilale kahle. Phelile tindzaba guys. Sawuxoxana ngalelinye ilanga. Good night team. I love you. Yathi angimati ke make langangaza yathi. Angimati angifuna ukukhuluma emanga. Kude ngake ngakufa ngaye. Kude but nje laba kahle nalokuhle kude ngakufa ngamake langangaza. But nje laba kahle boma embikizayo. Imvu yaNkulunkulu ke loyo shem. Umbona nangaleli saphu la Israel bothula simelane bobani uyabutha nje Nkosi yami umntwana mngomezulu bonke labahlala lekakhe yathi tsandzela abantu nama ibonge mthimkhulu
bekambuthini atitsandzela nje bantfu makembikiza watilungela she. Nisale kahle guys.